Abakwasurwe harimo Edward Busurwenzaro ya Kampala bitari kuturo muri Mbarara City, Godfrey Tashasha hamwe na Agaba Nelson Nzarwa zabiharwe, Yasine Matovu, John Bosco Tumusime hamwe na Jethro Muhamei n'ababara kukomoko muri Mbarara City. Bakire kondo bitane ebyo yerende bitwara Mbarara kandi twajukuratara tija twateka ruguruka umwanya wo kwita umukajana na polisi twajukwata turi ya hecuru umukora atira ati n'abantu babiri bije kupashiraki ati rero tubarati kuruganye cyo kwikesha heje twaturire kava tukwebuza n'abantu byo kuje kupashire bwo twaturiyaho turabije twaturinyakazuba n'amanya ninje twaturinyakazuba turakamutu kakije. Pastor Kansimo mwaha abakozi b'amashanyarazi mu district ya Buhweju nagira ngo muzogo hamwe no kwibaza wayanu byeyongera omuri Buhweju zaitse zindi zambara turenduje tushanga abo yabasaze drum twahereza nkamatiri zo nushanga bazitwire so mwene rizaza bafuna kangahite nkakagishagara hagati nkakubi akubona basigaza benye n'ababa atwakwata nyo namanyama hamwe kugira umuntu wena arubiye ibintu by'amashanyarazi ninga installations za government naza kuzumukoti afunamwe umushamba. Abakwasurwe batwirwa kitebe kikuru cha polisi ya Nsika ubwo kucondoza kuri kugendo misho gasha kwa Juliet Charles Sima.